Živjo, jaz sem Peter, pa ti? Kaj ti to briga? Sta videla uno čudakinjo? Pozabil si reči sprejem. Pustite sporočilo. Starša sta zginila. Ste mogoče videli to gospo? Tjale je šla. Takoj jo moramo najti. Drugače bodo socialci Milana vtaknili v dom. Fantje, ne moramo ga pustiti samega. Pa vzeli ga bomo s sabo. Kje je problem? Ste poštekali, da ima rad črte? Moje miške so pripravljene. Ampak brez človeške pomoči diamanta ne morejo ukrasti. Kakšen diamant? Mami? Oči? Mami, oči! To, mojster. To, bravo! Superjunaki delajo v zelo strogi tajnosti. Zdaj vam bom povedal, kaj boste naredili.